Motho dumela re ga sa ka thamalalo go tswa toropokgolo ga Brone ke bitswa Kgomatsego o tukile mme ke le bonye ba bitseng o ka thusa ke na ranolang ka puo ya diatla. Ke bidiwa Regional Richardson a re semolle. Tona ofisi ya Gatautona re moeti moasa a re lefatshe leno le tshwanetse la tswa ka mo seemong tota sa go tsibogela dibetso tsa tlholego di setse di diragetse mme le inaakanye le go tla ka methale e tsepameng ya go fokotsa go diragala ga tsone. Tona moasa o senotse se kwa letsatsing la mafatshe la go fokotsa kgonagalo ya dibetso tsa tlholego la monongwaga a tlhalosa fa go beeletsa mo methaleng ya go fokotsa kgonagalo ya dibetso go ka thusa le ka ditlhabololo tsa senela ruri ga mmogo le go tlhabolola matshelo a batho. Lefatshe la Botswana le setse le kile la utlwa manokonoko a dibetso tsa tlholego mo dingwageng tse di fetileng mme seo sa tlogela selelo sa le khuranyo ya meno mo setšhabeng itsholelo le lefatshe. Tona Moasa o supile fa dibetso tseo di akaretsa leuba le go babalela mhama wa temothuo merwalela e bakang tshenyo le go tshabisa batho mo magaeng a bone ga mmogo le melelo ya naga e jang dikgwa dimela le diphologolo. Go botlhokwa go lemoga gore manokonoko a dibetswa a kwa godimo mo itsholelong ka jaana go sa gautane dithoto fela mme go kgoreletsa ditirelo tsa botlhokwa le matshelo a batho ga mmogo le go dia tswelelopele ya dithabololo. E ne ya re bošeng ka kgwedi ya Tlhakole dipulo tsa matakadibe tsa baka merwalela mo dikgaolong dingwe go ralala lefatshe leno di akaretsa Boteti, Gaborone, gantsi Southeast, Kweneng, Kgalagadi, Mogodisane le Kgatleng. Merwalela e ne ya seka ya baka ditshenyo fela e ne gape ya lemotsa bokoa ja dikago. Jaaka re leba ko morago ditlamorago tsa merwalela ya tsa Tlhakole re ka lemoga gore go amile batho ba le 8,259 mme ga tlhokofala ba fera bongwe. Go ne go solofetse go dirisiwa 300 million pula go namola setšhaba mo merwaleleng eo mme ditlamorago tsa merwalela eo di ka bo di nnile botoka fa sengwe le sengwe se ne se ka bo se le malala a laotswe. Go botlhokwa go tlhalosa gore gantsi madi a dithuso a ntshiwa go thusa dibetso di setse di diragetse go na le go thusa go tla ka methale ya go thiba dibetso. Re ntse re le tsone tona wa lephata la papadi le tlhabololo kgwebo re tiro ya one Ntsima o boletse ha ba ikaelela go hetola dinako tse di beetsweng theko le thekiso ya bojalwa. O buile se maabane kwa Maung ha tlhalosetsa banni ba Maung ka dintlha tsa paakanyo ya molao kakanyetso wa dino. A re maikaelelo a bone ke go letelela bagwebi ba ba mo kgwebong ya majalwa go ipeela dinako tse ba eletsang go rekisa ka tsone. A tlhalosa ha se se ka thusa go hetha mebereko ebile se ta dira gore bajanala ba sa kgoreletswe ke sepe. Maratha ka isara ka pego. Ka 2003 molao o laolang theko le thekiso ya bojalwa mo Botswana o ne wa fetolwa go beela barekisi ba bojalwa dinako tsa go rekisa. Tona Ntsima a re jaanong maikaelelo magolo a bone ke go fetola se go neela bagwebi sebaka sa go ipeela dinako tse ba eletsang go rekisa bojalwa ka tsone. A re ba eletsa go neela banwi ga mmogo le bajanala sebaka sa go itisa le go itapolosa ka phuthologo. Molao o se ka wa kganela o togele borakgwebo gore bone ba i-regulate le gore ba batla go bula leng ba batla go tswala leng gore dinako tse ileng gore di teng mo molaong di sutisiwe. Tshologelo ya rona ke gore e katisa ditiro ha ile gore go ntse go bulwa 8 hours hela mme ha ile gore jaanong monga kgwebo ene a re o ka bula go hitisa kana 24 hours go tabe gore a hire di shift jaanong. Fa ba kgwatona dikgaba banni bangwe ba ne ba kopa gore bojalwa bo emisiwe. Bona bo tsenya le huma la ha ba bona dipoelo tsa yone mehela rona ka kwano go ngamele bo di humanehisa bo tsweletse ka gore humanehisa ya no ne re tona go thotumelo go le ba le gore metswako e tsengwa mo bojalo jwa gompieno ke he le ba opedi ba opera na le itse re sentlise ne re inwa re ibitsa moitshepi me gompieno ga di percentage tsa yone di ro go supa gore go na le sengwe se se hetogileng ka bojalwa. Le fa go ntse jalo bangwe ba ne ba seka ba dumalana le gore bo emisiwe ba tlhalosa fa ba itshetsa ka bojalwa. Bojalwa bo re sepe matata ke a rona batho ha ke le mongwe a bojalwa na ngwana ke la tswa go sekele ha la tabe ke be tsa se go kwantshela bojalwa
ga o ta o busa ngwana o phoso ebile o rata dilo wa ipona dilo di teng ga di khethe le dijolo ke tsone dilo tse di thakanya bana ba rona tlhaloganya bojala bona mathata bo controla ke motho dijolo le dikhethe ga di controlesege. Tona Ntsima a re molao o gape o ta pateletsa bagwebi go dirisa didirisiwa tse di kganelang go gasa maga modumo go tswa mo marekisetsong a bojalwa go ya kwa metseng e mabapi a bolela fa theko le thekiso ya bojalwa e sa tshwanela go kgoreletsa kagiso le ledula mo metseng. Mareta Kaisara, BTV News, Maung. Lepata la thuto e kgolwane le beile monwana ditumalano tse di tlhalosang ka botlalo tsela e dikhamphani tsa puso tse di ka fa tlase ga lephata leo di tshwanetseng go bereka ka teng le tsela e lolameng e di tshwanetseng go e dirisa go bega tswelelopele ya ditumalano. E rile a bua kwa bokopanong jwa ditumalano tseo tona ya lephata la thuto e kgolwane re Prince Maele a kopa baeteledipele ba dikhamphani tseo go ya go dira le go kwala maitlamo a pereko a mašwa a tla tsamaelanang le lenaneo la ditlhabololo tsa puso ga mmogo le ditumalano tseo. Ke o lebogile Dipotsane. Mo dikhamphani tsa puso tse di ikemetse di arabongwa mo go tsone di ka gatasa ga lephata la thuto e kgolwane. Dikhamphani tsa puso di simolotswe ke Palamente ka 1965 ka maikelo a go godisa itsholelo ya Botswana. Tiro nngwe ya tsone ke go thusa lephata la thuto e kgolwane go thabolola boleng jwa thuto mo lefatsheng leno ka go dira mananeo a thuto, dipatlisiso le melawana e tla laolang dikolo tse di kgolwane. Signing compact agreements is not a punishment. I want to underline that one. It is not a punishment. But like I said before, it has got consequences. It is about partnership. It is about aligning our vision with our values and our values. Ditumelo tse re sa tswang go di baya monwana ga se sa go lebogisa ke tsa go tshwaraganya dikhamphani tsa puso le maphata. Maitamo a tsone ke go dira tsotlhe go netefatsa gore setšhaba se tshepa gore re ka dira tiro e re rumilweng go e dira. And dignity. I can tell you, for those who don't know, for the organizations in our SOEs, people just felt, or you know what, there is no value that we are getting from. Teledipele ba itemile go bereka ka nata go diragatsa ditumalano tse maitamo a tsone e leng go netefatsa gore dikhamphani di tsholetsa serodumo sa thuto e kgolwane mo Botswana go ka phadisana le a mahatshe a mangwe. Through this compact, we accept the responsibility to translate policy. Amogela tiro ya go hetela ditsetana tse di tsamaisang thuto go ntsha maduo. Good governance, innovation, and social impact. We can make these things happen. We can start by defining what ngwana ha tswa mo university mo Botswana in the next 10-15 years. Re batla gore e be le ngwana wa Karkalo sa dialogane tse di na le maikarabelo a go tsoga ba tswelela ka go ntsha maduo le madingwageng tse dintsi tse di tang. To take responsibility. They need how to make choices for themselves. And that the grand intent at the end of the day is to ensure that we work in unison. Kwa bohelong jwa letsatsi, maitamo a ditumalano tse ke go tshwaragana le go aga thuto e ikagileng ka dikitso. That we all yearn for. Ramaelo ikuetse mo baeteleng dipele ba dikhamphani tseo go emisa go kgaphela kwa thokomano a babereki ba ba kwa tlase ga bone a supa seabe sa bone se ka thusa thuto ya Botswana go gatela kwa pele. Ke o lebogile Dipotsane, Botswana Television, Gaborone. Kgosi Kgama wa Bone wa Bangwato o kopile morahe wa Batswapong ko motseng wa Lerala go somarela le go thabolola ngwao ya Bone. Kgosi Kgama a re morahe o tshwanetse wa tshwaraganela ditiro tsa motse le dithabololo ka nako tsotlhe go supa tirisano mmogo le go kitana. Kgosi Kgama o na bua se kwa letsatsing la go ipelela ngwao le go bolotsa letsema ko motseng wa Lerala. A rutwe pego ka Lavmo Mario. Mmino wa setso, maboko ga mmogo le go supiwa ga di dirisiwa di akaretsa diteko magareng ga tse dingwe e ne le tsone di thagolelang tsela go bolotsa semmuso le tsema ga mmogo le go ipelela ngwao ya morahi wa Batswapong mo motseng wa Lerala. Hantsha molaetsa wa gagwe kgosi kgolo ya Bangwato Kgosi Kgama wa Bone o supile ha morahi o tshwanetse wa ikaega ka go dira mmogo le go tshwaragana ka nako tsotlhe. Re tshwanetse itse gore re tswa kae, re tshwanetse re itse re bomang. Ha re tshwere ngwao ya rona sente,
go tana le tshwaragano mo go rona re le Batswana ya ka re le gona ga mo lerala ke buile maloba mo khoteng ya lona gore tota ga go na le tshwaragano go tare samela hala thata re tsile go supa le kapali ya rona re tsile go supa le ditso tsa rona ke lone letsema la ngwao le re lebeditseng mo tsatsing la gompieno. Magareng ga balalediwa ya bo e le kgosigolo ya morahi wa bahananwa go tswa lehatshe la Afrika Borwa yo ena supileng ha morahi wa bone o tshwaragane thata le wa Batswapong ebile jaanong nako e tsile ya go abelana maele a go thabolola ditsamaiso tsa dingwao tsa bone. We should also strengthen the relationship with Botswana to foster trade and culture exchange. Kore se re stage le khono re tshwantse re ithute sona le bona ka ba fela ba etela na ya Afrika Borwa ja tsile mo motho mongwe re bona le bona ba eta pele ba ba mo re kgona go tseba gore re tswa kae re ya kae. Puso le yone ya re ikemiseditse go tshwaragana le morahi go bona gore ba ka thusana yang go thabolola ngwao. Maikaelelo ke gore re nne mmogo re le tšhaba mo kgaolong ye ya Batswapong district re supa go bona gore re ka tshela jang go tokagatsa itshwelelo ya rona mo thulaganyong ya rona gore re boele re le ba mo gae. Batho betso thulaganyo ye ga se thulaganyo hela ya go keteka le go bina hela kana go bua hela ka setso sa rona le mmino wa rona. Kwa bokhutong morahi wa Batswapo o ne wa rebolwa semmuso go letelelwa go ya go ipaakanya le go simolodisa paka ya temo ka jaana ba solohetse dipula tse di namagadi mo kgaolong ya bone mme ebile ba dumela fa ba kantsha dijo tse di lekaneng go ka jesa morahi wa bone ga mmogo le lehatshe ka kakaretso. Love Mo Mario, Botswana Television, Lerala. Kenewendo wa motse wa Motopi o ikwetse mo parlamenteng wa kgaolo eo re Sam Digwa ka bo diphatsa jo bo bakiwang ke ditlou tse di go beyang go bapa le motse. Kgosi Kenewendo o ntshitse selelo se jaaka morafe o ne o le mo phuthegong ya kgotla le mo parlamente. Se ba itseng tebogo lehelo le ke le go thatsiwa metsi go nosa metsi ya Motopi more maoto le khumaga mme hela ditou di nnaga nako e ntsi mme ebile di baka tshenyo mo go lone di bo di heletsa dinwa metsi a tswang ho ka jalo Kgosi Kenewendo o tshwengwa ke gore go tsweng ha ditou tseo di tsamaela mo motseng mme di nne di phatsa mo matshelong a banni ra ditou di hudugetsa ha water utilities ene rena re tsa gore itetso e diretswe go ta go nosa morae jaanong e nosa diphologolo mme ebile gone mo go tsenya matshelo a batho mo diphatseng tse di sekana ka sepe ga gona motsamao go tswa mo motseng le go tsena ko 3 kilo ke tsa gore ke bua ka lehelo leo le itse ga go kgakala gore re nne le leso la motho yo bolailweng ke tou gape mo Motopi. Re Digwa le ene o supile ha tshwengwa ke lephata la diphologolo le makgabisa naga ka ba sa tsenele diphuthego go utlwa matshwenyego a setšhaba. Ga ya ditou e utlwisa botlhoko mme nna se se nkamang thata ke gore re ha re bua ka ditou ga gona ope wa wildlife gone ba itse gore go ka kwano go na le seemo sa ditou go na le seemo sa diphologolo ga bate ba re ke maarabang mathata ba tshwanetse gore bate ba itsele feedback bate ba utlwe gore lephata la bone le na le matshosetse a ntseng jang mo setšhabeng mme re kopile ra kwala diripote tsa ya go bagolong gore re thokana le madi gore re kgone gore re agelle go ha le re ire mo go tedi elephant buffer mme ke tsela gore gongwe go ta bonala sengwe ka gore bana ba supa gore ba sentse ba le bone ba bone gore ba ka seke ba sela sekinyana le ha go ntse jalo go thalesiwa ha lephata la ka boditsha le tsere sebaka go aba ditsha tsa bonno mo motseng peo ya ditsha la bo ba bona go tswa ke 2017 16 e be nna gone gote ba nna ntse ba re ke rona ba re mo tseletsone ba kule ya teboela kana go kuma ga ka haritse
tota ga rena surveyora mo re ikopse surveyora yo re direlang tiro o ko lethakane ne re mosologetse ka September gore ka ba tsile ke a bo go nna le kgaene ya bonno housing go bo go te a segesege ditshapele ko bonno housing ke gona a tatang kwano re mosologetse nako nngwe le nngwe o ka nna a tahela ba tahela gompieno ga tota a thamaletsegela ko motopi re digwa o soloheditse banni ba kgaolo ya gagwe gore o tla lekodisa bagolwane ba lephata la diphologolo le makgabisi a naga go tsibogela dikgang tsa banni segolo thata ya ditou se baetseng Tebogo BTV News Motopi. Tona wa lephata la thuto e kgolwane Re Prince Maele o tlhalositse gore puso e ikemiseditse go ha baeteledipele ba baithuti dikitso gore ba kgone go nna baeteledipele ba ba nang le bokgoni mo go rarabololeng dikgwetlho tse di lebaneng banana ba ba mo dikolong tse di kgolwane. Tona o ne a tlhalosa se mo thutopuisanong ya ntlha ya baeteledipele ba baithuti ba dikolo tse di kgolwane a rutepego ka Solofelo Tombale. Puso e gateletse botlhokwa jwa baemedi ba baithuti mo dithutong tse di kwa godimo go ba tsibusa fa baithuti ba lebane le dikgwetlho jaaka tlhaelo ya didirisiwa le tse dingwe le go tla ka ditharabololo. Ka jalo go ne ga tshwara thutopuisano bošeng jaana ya go fa baemedi bangwe ba dikolo tseo dikitso go ba naya bokgoni jwa go dira jalo. We are also aware of the challenges that you and your constituencies baeteledipele ba baithuti re itse ka dikgwetlho tse lona le batho ba ba le tlhophileng lo lebaneng le tsone go akaretsa mathata a madi le tlhoko la boroko le tse dingwe. Re tshwanetse go dira mmogo go bona tharabololo e e tla nnelang ruri ya dikgwetlho tseo. To find sustainable and long-term solutions for these challenges. Gareng ga tse di neng di le botlhokwa thata mo dithutong tseo e ne e le go rotloetsa baeteledipele bao le go ba naya tshedimosetso ka ditiro tse makalana a a farologaneng a ka fa tlase ga lephata la thuto e kgolwane a di dirang. Le setse le le baeteledipele ba motia le tlhatlhosa maemo gape le re gakolola rotlhe gore baithuti ga se baamogedi ba dithulaganyo tsa puso fela mme gape ke bana le seabe mo go rulaganyeng dithulaganyo tsa mo go isagong. Maikemisetso a HRDC ke go nna mogakolodi wa dithulaganyo tsa lephata la me le tsa puso. Ke solofela gore le lona lo tla dirisana le HRDC ka metlha ka gonne ba ka le thusa le ba le ba etelelang pele go tlhaloganya ditsamaiso tsa mohamo wa thuto e kgolwane le go tsaya ditshwetso tse di ka le sologelang molemo. Today has given us clearer dithuto tseno di re thusitse gore re tlhaloganye botoka dithulaganyo tsa mohamo wa rona wa thuto mo go botlhokwa gore re kgone go tlhotlheletsa diphetogo tse di tlhokegang mo mohameng ono. Puso gape e ne ya bolela baeteledipele bao ba makgotla a SRC gore go na le dithulaganyo tsa go tlhoma SRC e tla emelang makgotla otlhe a SRC le go tshwara dithuntsho tse dingwe tsa go aga bokgoni gore go tsweledisiwe tshwaragano magareng ga puso le baithuti. Solofelo Tombale, BTV News, Gaborone. Tautona wa Madagascar Andre Rajolina a re o mo lefelong le le babalesegileng morago ga go halola maiteko a go mo gapela botshelo. Dipego di supa fa di le kwa lefatsheng leo ka sefofane sa sesole sa France morago ga go latlhegelwa ke lekgamo la sesole le le neng le mo rotloetsa pele ga maiteko ao a go mothankgola mo pusong. Go tsamaya ga tautona yo go tla jaana morago ga ditshupegetso tse di neng di eteletswe pele ke banana ba ba neng ba batla a ithola marapo. Bobegadikgang jwa France bo begile fa Rajolina yo o nnileng monni wa France tota ke tsa gore e batla gore moagedi wa France ka ngwaga wa 2014 o fofiseditswe ko ka sefofane sa sesole sa France seo e le taelo ya tautona wa France Emmanuel Macron. A re tshwara go ne go motho etso re go tshameka. Motsoetso madumeng ka mogela ka dikgang tsa gago tsa metshameko tsa mosong ono a re di simolola fa ka tsa kgwele ya dinao
go re simololang ka pego re lentswa ditoro tsa setlhopha sa setšhaba sa kgwele ya dinao tsa go iponna phatla kwa kgaisanong ya sejana sa lefatshe ya FIFA World Cup 2026 di phirimile. The Zebras ba tla mekamekana le setlhopha sa Guinea mo motshamekong wa bone wa bofelo wa Group G maitseboeng ano kwa lebaleng la Complex Mohammed V kwa toropong ya Casablanca kwa Morocco. Motshameko o tla tshamekiwa phirimaneng eno ka nako ya borataro. Mokatisi Cuthbert Morena Ramorebodi a re ba tsena mo motshamekong o ba na le maitemogelo go tswa mo metshamekong e ba setseng ba e tshamekile ya Group G a supa fa setlhopha sa gagwe se eme sentle go ka konetelela metshameko eo ka noto e go godimo. The expectation is always to do well, perform well, get positive results, and try to improve on our game model. Try to play on the front foot, try and advance our game, try to play on high line, try to dominate the game. Those are things that we are trying to work on. I think there are moments in a game, in each and every game that we have played so far, where one would say there are moments where we had it in our hands, we were doing well, could have scored, we could have won, we could have equalized. There are so many things that we are doing right, but I think there's an element of consistency that we need to work on, and it's gonna come. The mood is very positive. I think I'm also starting to say we start to understand how we want to do things, and they also start to understand how I want them to do things. Building a team is not just an overnight thing. It takes long, it takes understanding, it takes hearts. You are not going to do well up until you are able to speak to the inner person, and that's exactly what we are trying to do. We do have injury, yeah, Mr. Ditlhokwe, but unfortunately he's also suspended for this coming game, so that is why we don't have him. As much as we would have wanted to qualify for World Cup or to do well in the group, but we need firstly to understand the importance of learning and improving and be consistent. We are playing in these competitions with 90% of our local players. The first question that we need to ask ourselves is, our players have enough experience to compete at that level? And where are they going to get that experience? And how are we going to help them to gain that experience? How are we going to build zebras that will be competitive? Through games such as the ones that we have played in the World Cup qualifier, we have made a lot of mistakes, which I think they have helped us to grow. They have helped us to improve. And those are matches that says to us, we can be better, we can do well, we can improve. And that's what we want to do. That's what we want to achieve. This has been a period where we say we are improving our performance. We are working very hard with our players. We take every mistake, we try to improve from every mistake, and I think we're getting there. Re santse re le mo go tsa World Cup qualifiers mafatshe a le marataro go tswa mo kgaolong ya Afrika a setse ya iponetse phatla kwa gaisanong ya sejana sa lefatshe sa ngwaga o tlang morago ga go tshameka metshameko e mashetla ya go ipatlela phatla. Mafatshe a Egipto, Algeria, Morocco, Ghana, Tunisia le Cape Verde ke yone mafatshe a setseng a iponetse phatla go gaisanong eo morago ga go fetsa mo maemong a ntlha mo ditlhotlhwaneng tse ba neng ba le mo go tsone. Maitsebong ano bobedi mafatshe a le mabedi a tla iponna phatla ko sejaneng seo jaaka lefatshe la Gambia le la Somalia a mekamekana. Afrika Borwa e tla lekana mashetla le lefatshe la Rwanda, fa Gabon e tla lebagana le Burundi, Nigeria yone e tla lebagana le setlhopha sa Benin. A di connectela ka pego e reng NACO FC e kileng ya bo e bidiwa Chadibe FC e palalane ka malekano setlhopha le baeteledipele ba loko ya First Division ya kwa Bokoni Ndundu Young Fighters mo motshamekong wa beke ya botlhano ya ligi ya First Division ya kwa Bokoni ono tshamekelwa ka lebele la Kansele ya Francistown ka mafelo a beke. Dintlha di tla go wena ka Karabo Sebele. Borre ba inishia ba tsene mo motshamekong o ba le mo maemong a bobedi mo lokong ka dintlha di le 10 morago ga gore ba fenye metshameko e le meraro mo go enne. Fa Ndudu FC bone ba ise ba latlhegelwe ke motshameko ope mme ba tsurame ko setlhoeng ka dintlha di le 12.
mo karolong ya ntlha ya motshameko Bengae ba ne ba supa fa ba batla phenyo ya letsatsi mme ditlhaselo tsa bone tsa ba tswela mosola mo motsotsong wa bo 20 fa thago ya ga Monei Phatsima e ba thusa go isa motshamekong kwa boikhutsong ba eteletse pele ka nnogo lefela. Go menogeng ko ditlhopha tsa tla ditsholeditse dikausu mme basimane ba Shakoyo ba supa fa ba sa tlela lefela ba lekalekanya dinno go setse metsotso e le 10 ka tlhogo ya ga Dunga Moses go isa motshameko kwa bokhutong dingangane ka nno setlhopha. Ke ngwa di game tse ne di le thata top notch number 1 versus number 2 one go le thata tota go side ya rona ne go le thata mo so that ya kere bontsi ya na go re dirisa re tsamekela mo ground e hard so no go kolobile re tsameka ka di trainera so everything was difficult the first 45 minutes ne re palela but we came back second half re file Batswana se ne ba ka se eletsa mme hela se segolo se ne re se batlile since we are home and re le ditse gore ke be re fentse mare ka gore bolo e ntse a lo gona le draw lose or win ra mogetse maduo mme setlhopha sa Ndundu ke tsa ka re le sone se itshupile le gore ga se go dimo ka phoso se kgonno re se le awe be se kgonno re se re bontsha gore ke banna ba ka emela dikgotlo tsa go nna yana. Morago ga motshameko o Ndudu Young Fighters ba tswelela ba le ko setlhoeng sa Loko ka dintlha di le 13 fa sa Inisia se gologetse mo go a boraro ka dintlha di le 11 morago ga gore Tonata FC ye jaanong e leng mo go a bobedi e fa Motlakase Power FC ka dinno di le 2-0 mo motshamekong o mongwe. Karabo Sibili, BTV Sport, Francistown. Motho a di be kutlho ka tsela e ntseng jalo ka jana le kana go tsotle tsela o ikantse rona moso ke yo. Bagaetso, hurt people will hurt other people. So let's break the cycle of violence. Seek help, even if you were abused many years ago. Do not wait for a volcanic eruption of your emotions. Say no to gender-based violence. It starts with you. How are you? Really, how are you? If this question irritates you, if it sparks a lump in your throat, please get help and talk about it and say no to any form of violence. Nearly 1 in 4 females and 1 in 7 males aged 18 and 24 who have experienced childhood sexual violence have had their first incident happen at 13 or before 30. This could be your story. It could be your husband's story, your children's story, your mother's, even your father's. So open your eyes, open your ears, use your voice. Say no to gender-based violence. #no excuse. Gender-based violence is an injustice that silences potential and destroys lives. It is not just a personal issue, it's a societal crisis. We must stand together and break the cycle, speak out, and support those who suffer. By raising our voices, we create a safer, more equal world for all. Change starts with each one of us. Let's stand together and stop the violence today. #enough is enough. Motopi Makaramabedu Road will help bring developments to the 2 villages. A collaboration between private sector and the government can help find solutions to challenges.